Páirc Chrócaigh Cluiche Ceannais Sínsir Peil an Mhí ag Breathnach agus An Mhí fáfií réad agus cafarsteach an Peil an Domhnaigh dar an mór barc agus an mórciúil ar bun an seo Páirc Chrócaigh tar go hálainn ar fad. Lá brá an seo ach tá sé gcuifer agus in líana bhíanaí tuisce ní teach láide sa bhí ar dús. Tás muid leis na fórne agus tás muid leis an an baile súige technicúil agus sinnad Breathnach. Abby Shield des leabhán bhí sa gúil go hondú acu. Bhí muide sin tá lí caffé give it 3 agus Marta Byrne give it a shape Bert atá lánach Selina cosanta. Tá An Mhí give it a shot agus beisi de súga anchla feice sin ban atá ábalta a bheith lá na Páirc chumá. An bhirt tá lá na Páirc sin éilis ó dóid as na féin agus Grace Cass as na Croke cin mo chodas. Na tosia beidir lína nua gomá ag Breathnach ag 10 híine agus dóiag Cíomh O'Connor le neart taithí ag 10 Chloe Derby ar dahad slát agus Sophie McIntyre as na sáisií leabhán ag dóiag chumá. Lína lántas ó sinnanátas tá Donshire ag go Breathnach Hannah Tyrrell mar an príomhní scuile ag Breathnach mar bhí go hondú in Ghanti ifir 30 agus neart taithí ag Breathnach ar a mín se le Carla Sinead Goldrick agus imnoirí eile nach iad. Fuair na mí mar sin agus iad sanna ggéire an cúigiú críomh a rótal ar fad tá 8 út ag Breathnach. Robert Murray de sé sa gúil as an nuamh. Tí muide sin tá ban aus ar fad mar látholaí mé Kate Lynch agus Sarah Wall filsa for sí cool sa glufa Laighean is stoi an glufa deire bout deire a gonne a Hildara tiffer le Vicky tá Ghanti ifir Cardé. Don ceann príomh imnoirí a bhí a chun na mí mar ó seachtas í ní siise ar fáil lá na Páirc mar sin Orla Sheehy agus Marion Farrelly tá a tá neart taí agus tosia níomh glóglaí de hat slát agus tíbiste tá Birth Pages concertí taú Emma Duggan ag tíiseag agus tíbhlé Vicky Wall in Ghanti ifir Cúige. Mar sin sinad fuair na mí agus Breathnach I tain dairan in the bulkeen imnor an trúna seo réitir an trúna seo Barry Redmond as chunde Loch Garman agus Emma Dunn agus Liam Mullins as an lú as Cárthach a tuairt cúnaró ar an tíomhlíne agus slú teachta sleachan seo a hasúla beidir slú níos mú chuí ar an chluife Breathnach gruachta ní éasca go más a géadbóta don chríomhacha rúisiid compórtach go má mar sin chun na mí gur tetarás Peter agus an dús seo gruachtal agus túair an dá ar an áiad sin ar na bótaí cáilethe agus na grúpaí go chríomh na héireann. Ach Breathnach I ggéir an tochtú ceann 10 go rútal ar fad bua éasca go mácham sa glufa Ceannais se bblion Scáite. Agus nó tá a léite Hannah Tyrrell lads má dóma imnoirí iontach na mín se Sinead Goldrick, Carla Rowe, Kate Sullivan, neart taithí Aoife Kane chumá mar sin neart taithí Paul Casey, Derek Murray, Martina Farrell agus Thomas O'Cunningan. Agus bé chun na mí gimmert leis an ngí sa géide ó híomh le bh clé go tí le deise agus feiceann si sin fuair an Breathnach. Agus na himnaí fáilfií réad le Hochan Páirce. Anna na himnaí seo ar chéile níomh heidirtin mar lán tosach. Tá sin imach go na Páirce le éilís ó Dowd. Ach chun na mí sa tóir ar clufa bua dúbaid sin seine gan áras. Tá túir na Peildaí na bhar ar an lú bhí an chóirach le nó mar sin. Agus an clog tosaí ag tríoch númed. Agus díreach cínte cén fáil ghfuil mail ar an seo an réite mór barc mu beidir anúmed ró lua an raibh deile. Ach tá na himnaí réile Chola gimmert, tá sé chamap an fel a chahabhisteach an seanáide Breathnach agus chun na mí. Agus neart taithí ag na minúí ar fadbach an seo gimmerte Páirc Chrócaigh agus sascúil an glufa Ceannais seo mar bhí glufa Ceannais ola a réid an dá glufa Ceannais ar bon ar a Laighean agus ar deis go riine teisteach. Mar sin an clog tosaí ag Barry Redmond agus an fel catisteach chun na mí gur tús má bhacu. Agus beidir sucúisteach an seo mar bhí Breathnach róháthób tús an factaseach sin dinta gas ag Jess Tobin agus Costans dinta Tobin. Ach ggéir an pasach an cín tíad na lábh bhís Breathnach an McGuinness inis. Tar le ban an sinseir fáte tamseoigh Sophie McIntyre chun na himnaí ógad a takeíoch an cín as leabhán. Club cin Abby Shield sa gúil. Agus Sophie chun an sibh na Peile. McGuinness a ríist. Is it ggéire Hannah Tyrrell amisiúcha minic is féidir ó. Ach chun na mí sí siar fáte géilis ó Dowd. Agus is chun an sibh na Peile. Agus amach fad le Niamh Donlan.
McGee beidir gur líne sin a bhiseach ní ran pass achraíach tá amach up spás a hún seo. Fosig Marta Byrne. Beidir bhuaich Marta Asha tá Cluiche chochan cín. Agus botún dit a Craobh O'Connor. Bhí sé gur beidir Marta Byrne chuir seas a spás ach cosint bháid an te chun na mí. Nis muid dan imachtain seo agus Roller Vinci. Coolbud Robert Murray. Amach a dro Ciara Smith. Agus chun na mí nis a gira seans a théanach. Brúta sír go fada le Katie New. Is cumann rátó. Is tá spás amach rimpin seo. Ní siú deoda gur súla chuine le. Is tan spás sin ar fád imi agus bhfuil Tarantílín atá cosint bháid an tamsin ag éilí seo deod. Agus bhfuil hit Katie New beidir idir rá stól an sin thair réime deile. Emma Duggan agus Kerry Cole. First tá foci tíbiste chun na mí. Agus Vicky Wall tací amach a lína lethosach. Ceann sin siar fada le Abby Shields. Mar príomh chúlbáid ag blach léanais le riontu blianta. Tá bhí si faoi stúr ag bóthan chumá. Ceann seo deas Hannah McGuinness. Guinness a chuir ceann seach ní ceann sin Crean agus bhí heicla sin ag Katie New. Agus siar fada le Niamh Glóglaí. Agus tá Craobh chun ag grúta leis a glob chumá is na Cluiche Ceannais na héireann grútaice an dá slát mí. Tar lééis siad na Peil deas bhile Anya Sheridan gan Niamh Míal. Tá spás tíbiste. Fáte eis ag Niamh Glóglaí. Fáte ag Vicky Wall tá spásaice chu sí cuiinú ar chúl. Tá riala buntáisteacha tá puointaice faoiire níl ach tarniú sirí. Ach bhfuil beidir nach chun stúach go mór nach íofans Vicky líróid. Ordín Craobh chula gunne agus luas lastra fua. Tarniú sirí agus kicksír bheits an go chun na mí. Agus cóileach club le Vicky agus an ceanse Emmy Duggan. Agus Emma réiles an ceann is go má bhí si súla sin ceanse chuir an sasan agus sin tinta ag Emma Duggan. Mar sin chéad scór fáte ag chun na mí agus don séir ball sin kick amach sin agus tinta go má an tamsin agus Graham Ward ar Leah Caffreyach. Well chud Abby Shields Leah Caffrey faoi bhrú. Ní bheith sí buíocha sin nach tinta go má Leah Caffrey. An orla tannear taí ag chéin agus Marta Byrne ag tígus sé fhí sé testahfuil an tamsin. Na mí mar sin imíochan cín. Chris Costan seolchan cín. Is sé gimmart le Championí chun déim lá clia. Danna chud a Croke bhín seo glufa Ceannais na globhrín seachtaí chuin. In ceann se builte agus tá sí fatíh mugad a postaí. Agus Sophie McIntyre tá an ghí sin sáchláidir agus a ciceal isteach tro chuca séideag. Chad híiste an taistú seilbh go chun na mí. Chad ná rud a cínta aibbrú as. Fáte go Glóglaí ríist. Cínta Arrow chun na mí mar a seachtas i bhá. Rí Kate Lynch ol tíbhile an Páirc. Ní scoidir an nulscoil bhá núd ach an ceann sin kicksir grútaice. Agus tu Emma Duggan amach chun an ceann se thógeal. Ní chuir sé intas an bhúteach sí beidir geáil leis an ceann. Sna dhéanann sí. Fátan seo ag Vicky Wall. Vicky casa ar a gitóg agus Vicky rá chud thar an sasnan. Agus Vicky grúchta kicksir an ceann ar an sasna ag Emma tógal kicksir agus scór thar an sasna ag Vicky Wall. Agus bhirrta go bhfuil a slábha chéile mar bhíns go minminic. Agus chun na mí ansásta opéin tús macu leis a glufa seo. Agus Duggan agus Wall lárnach go dtí seo. Blach líana sgur scór am siú opéin. Tuig McIntyre tá sí sin feiceach go dtí seo neachmuid Hannah Tyrrell a chud be fós. Ó dáid is le seileh níróideach. Chun na mí is sí siar. Agus Niamh Glóglaí mar an cosantas am leis. Fáteag Lauren McGee. Lauren sé gcuireann feileúir go fada le Tyrrell. Tá sé fáteag Hannah inis. Hannah casa go deastíh go Kate New. Agus Katie a fágal Hannah Tyrrell tí bhíirde. Tyrrell fósa gimachach. Is go ceapsgur sí Roáda. Tíomh mó Heatherton.
Gur ultíhiste heidir an fós a gimát a seanta chúlacha an puinte tóciacha ach tá mai cheappa go Jamie mú agus tá an ceann Jamie mú sin chéidir ar mú ag Blá Cliath chéidir chunig muid Tyrrell agus Heatherton le sef na líróide ceann skipí tóci machfad le Megan Tyne ceann glóte sus fad na taobh lína fáte Cole nis Kerry Cole agus the kick pass Croin Jesson Spós Kerry Cole love Tanya Shear needs a rator ach conta the mí an tú sa bhacab Glóglínis leis an líróid Spós an tíbhile ag orla Sheehy Glóglínis agus Amaice Cholerai Blá Cliath Shear ceann sin bultseach tá sí mí sus an éir seachas éar agus come éasca go mága Abby Shields ar lámh seol. Seachtú man gan éon scór fós a Blá Cliath agus bé chun na mí sásta le seo. Just Tobin is coola. Ní Heatherton chuir lábhar a líords. Agus forte leis an seo ag McGuinness. McGuinness is agus spása ceachta sí fan le Cúna sin forte an tamse go dóid. Blá Cliath cuioine ar scór an seo bí ceach gomeach. Fáte Heatherton a casach ní spása sinnice ar eise go dóid. Cosins bháilte tá seo chun na mí ach tá nimmo méisiil ag Blá Cliath agus an flocail faoire. Nimmo méisiil ag Blá Cliath hí seanta go scórthógáil níor thóg siad agus chun na mí cosins go máin tam sin. Agus blocail máidinte Katie New. Agus Anya Sheridan le sellh a chuineal het safe sin seo. Unsí níos sór ag Blá Cliath fós gan éon scór acu. Agus sellh ríist ag chun na mí Vicky Walteach down in shot. Vicky goes out with Lewis. Hasn't she TV state into Dasik fella Farrelly. Or slash came Dasik Farrelly to Spórt and Troy couldn't move. Vasha Shummer score into 4 agus Tasha on score of odds. Wall Fadla Farrelly agus Farrelly Harn Sasson. On 2 second of the me. Agus Seward Diffru was score. Especially Sosta Gama Nashin Tasha Gimmer Lishingach. Croke go hundú líbhín seach cinúna seo Blá Cliath agus Rothrain Rancha go Connor tá Heatherton fáte tíbhiste Spás ag Heatherton follow Connor ó cool tá kicéide ceapan níos ar réiteor well chuir cinúnach sa glufa bhreana se Murray amach agus gur hanga se le síle Craobh Connorach chun na míon tíobh seo ar an unsaí Ciara Smith agus Spás aice Toy Blá Cliath fá Shear agus Cúige Lea Caffrey sin. Agus bhfuil deasan iarach sin ar chúl ag Blá Cliath. Craobh O'Connor fad le Heatherton. Agus tá Blá Cliath is crothú leathan sníoch. Emma Duggan an tíobh seo. Agus sean aice dáin na kick ar am siút go chunda na mí. Agus chunda na mí cheir a cín chun cín. Agus Emma Duggan sin dáin na ceanna cahéin mar sin ná de cad gan éon scór fós ag na Champíní. Agus Marie na mí gur éalú siar fátaí Lar McGee. McGee dána chaseálsa AFLW. Ceann sin a cha léite agus an chosint uairháin eile ag an Mhí. Sean Spéidir tá siad compórteach. Aistú sellh agus an sin brúdóid chun cín. A dinta ríist a gúil ar deas as Spórt a Ciara Smith. Smith ní le pass crín fáil Emma Duggan. Emma titim agus íálacht a Spórt an tíbhile acu. Agus Megan Tyne. Ag Smith an seo agus blocail má. Éis na pisechaí. Fáte ag Vicky Wall agus an ceann sin úte sin casta tá a riomh lábh deisian uair seo. Ach an Mhí gimmert a Lewis. Agus gamsú na scórnaí. Agus an ceilech an sin ghfuil an Mhí sí siar le an cad go Abby Shields ghil gearris an kick amachcha. Agus éilí seo dáidenis. Gur Craobh Conor tá neart.
Cluiche Craobh and Bertha go bulla frí chéile agus clog stopping seo. Agus Craobh O'Connor ceann na himar cínte. Agus a Bertha go na bulla frí chéilech. An simún seanchan I bhí Blá Cliath ar cicéirice a bhí an. Éidir go tháinig cúl bud amach go Crócaigh. Bhí mar sin hasan swet le Cluiche Ceannais Leinhean rutal. Níte man níteach grúteach cheadúir ar fád é chun de mí. Nach níosú go ráchhrúd na héan grúteach cub. Bú siad an 1998 agus 2000 chead a cíine sa céilech. Rubh sin agus níor sin roiid lo. Blá Cliath 8 ar fád. Fé trí. Sí cínte ar nach grúteach cub. Marí Carcleor. Agus Barry Redmond as Conil Gorman sásta tús chuile se go faríise tir se seans go chun na mí sí siar ríist. Agus ar béití meach an taithí sin taid chun ag Blá Cliath in a mín se tastar op. With the Cárthach agus Sinead Goldrick, Aoife Kane, Kate Sullivan chumá. Agus kick sear, you made kick sear fecien. Nathan Conscience fecien. Agus Eddie Shaw Dowd. Cortu kicks immer some mesh. Fecien work mal gear. Ní globally mar coster some mesh agus a dún so some spots of father take Blá Cliath. Some Conscience draw Chloe Derby. You know passing to Derby. Agus dus agus lína lehosach na mí an Eicilach. Bertha go all champion. Kerry Cole share fadala. Mary Kate Lynch. Mary Kate give it a shea. Sarah Wall give it a C. Megan Chubapma. Take on the Ganzachi. Tifulaku. Drop fast and chin agus Basie Noach la Hannah Turlin Concha Ficasuas. Rockland on score. I'm sure the Hain Hook crew. Annabelle Timothy. Team pull at a stew on Thompson. Fosig Derby, ach an Concha, he had love a disha. Mr. Flint on the meat at the Irvin Hulchin. The face of Maydu, should not toss the Vesuns of Glyph Bay and slew of Maydu. And the slew of the me. Concha Ord, so even Cleary and a little near Tahi. And Hilly Eglon, do noch more. McIntyre, Kim Awa, Glogi, Kim Kama. Agus chun na mí sásta go mála sé tús seo. Marion Farrelly for sí cúlí níos túisce. Duggan éis bogad tíbhisteach ní hainn felcha fada lei. McIntyre hála leis. Leis fata Ciara Smith. Agus bhí sin na fach tíbhisteach an na postí tá an Bertha go gibh cumá tain chmhaile Smith degadtí dóéag agus an cúigiú ceann ar fad fata a chun na mí. Agus tóiste go das. Agus benach chilm a dé caite sa chéide agus chun na mí a gimar cumá. Agus be siad chuaigh chun cín. Hannah McGuinness. Martha Byrne is a gúir teolaíoch an cín agus beidir spás a chothú. Ní gaiú lugal isteach sa sciúpaí Concha beid níos fuide. Hannah Tyrrell. Still a love to my Hannah will kick Sir Grutake, Neil, Toffeere. Agus Harry the Buntastic, Hannah, he has to shake. As well, Mighty no and Shilva Father Hannah Turl, Shannon Ocher. Agus he can't score 40 Blá Cliath, he's Hudum and Tape and Hannah taking sheet as she has Cliffy Moore Immert. We see rugby, we see soccer, because don't know he Peil the Mama, she's taking sheet. Neach Cliffy Canish, fast to Cliffy. Agus fósín an na chead cúlín. Fátan seoigh Sarah Wall for sí cúla gan Kildara. Fitte an na gortacha sin a bhí craste. Farrelly. Ciara Smith a facht agus Carla Keeley tíobh seo. Leis a fáda le Sarah Wall. Tú bóin nach lehád is túir an Blá Cliath.
Chéadú beidir chun na mí chuineal seileamh go deasan seo. Lóglaí. Mary Kate Lynch tíocht na cuafach. Fáilte Mary Kate an líor cáilte ag gramú láidir ag Líoch Caffrey ach cá féirealte. Agus Caffrey idirna go má an gramú míéirealte an tam seo. Agus níomh Donlan le kick siar go bhlach Líoch. Chad second bhí felsin cáilte ag coda na mí. Het is suidir siar, riocht siar. Sin lína cosanta sinál agus Shane McCormack banisteú na fáine sásta go má leis seo. Agus eaping réitir aga Lean for an Immert. Agus Líoch Caffrey Sheffield Abbey Shields. Leis passaní nach roghol ag na lámha ag Blach Lia. Agus fiúin an sin botún agus Lár McGee réitir aga a sí a holchan cíime go míéirealte. Agus tá mai ceappa go bheice muid Carla Rowe tiataisteach luan umáil. An Ceannais isteach Jolíon tosach an Gandhi Tanya Shear ditach scór le bhain seo na rial na buntaiste ag chun na mí ach Gandhi Tanya Shear agus Gandhi Ciara Smith. Tanya Shear kick siar eile a rís Blach Lia crothún na feibní Rópéin. Agus mar chaha an bhí a bhula mar tá siad tína cínte which the band is scoring feic Hannah Tyrrell tasting loch banisteocht an seo Paul Casey, Derek Murray, Martina Farrell agus Thomas O'Connor agus Peter Girod cínte Aru. Ní bheith am a dogan gur éon rud Aru mar tá sí héis péad am siúgadí seo. Agus a híomh a cléig an chúl is dasóg chud a hácha bhean dún bóin Ceannais chud ar an tastan. Pultán an áard agéime ach an nachrín agus loch denta na mí a tá tíir go chúl is má open Ceannais. Nu sé fada Gabby Shields ach an Ceannais mí mú. Simú go bhrú chun na mí suas ar Ceannais. Did an Domhnaigh an glufa Ceannais seo choilg go cheachtar go nuireann. Sé gur tuspad is má agus dúsróta beidir go sé níos tábhachtí go chun na mí ach ní chun na mí na Blach Lia ní de gúnaí tábhachtach fáilte Lóglaí. Ciara Smith bhí steach ní na passion nach raon. Vicky tíocht amach bhfuil isteach go Laighean an sin. Agus buile trom go má. Marí sleanú isteach. Agus Leisráil ag imnar Blach Lia. Mar Líoch Caffrey tán me cínta go díreach. Agus Leis taisteach aice. Agus tábhachtí go mé sí cearc leor. Ach chun na mí náid a sé le náid a híon chun cín. Agus bus céimiúirí sin feice sib rins céimiúirí na mí cant le chéile. Beautiful sort na muirske. Cleary took his Saul and Chrócaigh Spanish to Chama. Agus réitir héin cuirtú isce tá sé an bheiribh seo. Bhí sé go háil bhí bhíon na tainmh níos túisce agus tá báiste ceoltam Blach Lia feicim mo linn. Blach Lia cearc leor agus Líoch Caffrey a bhí an. Caffrey steach an fel agus Ní sim leis a ránu me teag fós an nimmer 10. Plug tosí ríis to Barry Redmond. Agus a fel grút sin sin a Vicky Wall. Pass Cluiche Vicky. Begni roard go le síhi. Orla casta sí slucky suas ag imnoirí Blach Lia agus kicks your grútse. A bhí péad an sin. Agus grútún seo go orla síhi. I Líoch Caffrey agus staach I héin faoiad. Lís de chuig chas Vicky Wall pass love Scoopy. Agus be chance fiad an try lís de game Duggan. Ceannais lam shoot. Just the súla ben nach 7 míle was Kinshasa Cúige an seo. Ceannais í stearnaí trúna agus tíine teisteach an tamar fad. Agus me hit me loch lenta na mí sásta go mag ar chlár an scór. Agus orla síhi. Agus
Laighean siad isteach. It's basically Gheann a Cúiche sa táille seach zéar duile. Agus tíir sé deisce bhlá Cliath má beidir Lord le chéile mar ní siad gimar go má. Imreoí fáfií réid agus Snéad Goldrick fáfií réid Ceannach. Agus tíir se am de beidir rih le hama. Agus tuair sí isteach as dói. Iscupís is féidir lei. Ach tá orla sí a bíon. Agus routine capin nó a Cúiche. Snéad Goldrick fáfií réid a cantí san sin le Paul Casey. An Mhí ar fád a cant le chéile agus cínta mé na Ceannais sa bhuireann sin a mé jogan Vicky Wall ar taithí acu. Neach de ráid siad gimar go má. An Mhí fós ar a táille mar sí a hís. Vertig lá Páirc go má fearlaí go síhí. Tá sin an inneamh sin a gur Chrócaigh sí Hannah McGuinness a bheith fág apáirt imre agus Snéad Goldrick ar staisteach. Agus Snéad Goldrick den óid a seall san astrach amá. Agus bheith ceann na peidirí pen na man sár chonig muint. I dtíobh stóí Gheansaí bhlá Cliath nó na Gheansaí. Tuair sí taithí na slína leachúil sin mar Fí Megan Tyne agus Ciara Smith an dáithlií an Cróche zeachchachtaí go bhlá Cliath. Thorla sí ar leid a seasanis. Bhíon Cáirín Laois fáfií réid anseo ar a tíblíonach ní Domhnaigh se tastal. Bhí sin córa má in éanam. Tá mé sin an fácht ar Páirc sin scéal eile. Bhí sin nimmart Ellis bhlá Cliath be sé dan rudí beag áú ceapin. Tástal an routine sin. Ach, imreoí fáfií réid go chunda na Mhí chamá. Agus orla síhí. Bhí go díal sí a fátar Páirc ach tá a routine mar sin a fáca Croke sé Cruaigh. Bhí bhí a fiche dó fáfií réid. Katie Birmingham. Tá sí feistí agus réile heachtasteach ach síhí cearc leor ceapin. Chrócaigh sír ag neireann na dála ag chun na Mhí. Ach tá sí sochbachach tá sí cearc leor. Bhí sé má an sin sína chéad númed. Agus rúnta ní bhíonn sé éascanis do cic na sír seo gáis bis mar sin ach me jogan i dain chúl. Ceann éasca go máice agus 7 ceann fáte ag chun na Mhí. Chéad a cíine go sin fáte ag jogan ní bhfuair sí aon scór an immert ach cúrann siad ar fad mar a chéile. Sé féidir le bhlá Cliath gopal scór amsú as Cosadacha. Cliath seach ríist lámh se le bhlá Cliath á ligean síos. Ur dád gur síos a líor sin tinta go máice agus brún Thompson. Gorla sí here. Derbína sí amach. Goldrick in agus spásacha. Snéad Goldrick drofasach Snéad Goldrick. Agus Vicky Wall here in sin tar cúna go lína cosanta. Glúglí héan. Gimars mar chosantar sam leis afta sí ó thulachan cín an tamar fad. Agus Crohan imnóir sam leis sin plus 1 an tamar fad go chun na Mhí. Cliath brúsúas, Goldrick a brúsúas. Ní méid sin amach an nuair seo Mary Kate Lynch. Andrew Fowra a bhfuil siar far a sgúl bode. Aber Murray. Ceann glas gdas snasta an sin ag Sarah Wall, Cossan Wall gdas. Dro am a dogan ach in ceann sé léite Lea Caffrey.
Tá an gíis na gordú tá se le chun mí sa géad leis seo. Tá sé fáin níos láid na bhí se. Agus tá ceapan leor le síhí fágáil Páirc nimra. Agus Katie Birmingham tíocht isteach. Marion Farley féile tá tamach. Sí fáciil bord. Marion Farley is a fágáil gáil. Chun mí chun cín. Nád is seach na nád a híon. Sinna med fós fácií le nimar 10. Bhfuil chun mí na cúpa scóir lemsú. So le bheith an leathamain. Má glár McGee sin. McGee Cúchtach agus láide. Goldrick ar as fáil le McGee tá go mácu. Wadí soig blá lia. Heatherton. Ashik O'Connor inis. Clíomh O'Connor tá ciún go dtí seach dín sin ciún inis. Fáte Tyrrell bhfuil cúla blá lia. Tá! Hannah Tyrrell agus na himneir leis a taithí bhil léad túmachad McGee, Goldrick, O'Connor, Tyrrell agus cúla blá lia agus cúla bhí tastal ób. Agus bhain ní tú gur aon den eile a Hannah Tyrrell san áit sin. Na himneirí le taithí agus na cinnachaí Cárthach aon acu agus blá lia inis i gcíisteach agus an níort fáte leis a Chloe Derby. Tá Chloe Derby ó chun cín, Mary Kate Lynch chun siar go má a dúna síos Derby agus an ceann sin posta bulte. Agus well, sin obair fáil bhí dite chud mín sin gur cúil eile dhéanann sin. Agus cúil. Dite ruggur seansní ar chúla bhí sin ag blá lia mar sin. Dhéanamh chun teachtar fáte ag chun mí. Ciara Smith in the gama. Cleary. Again, tiny gear spots who's a hain. Because the Danish gear scoring the whole I'm sure pain dish or Cluiche Carton Taku. Gear Birmingham, Schnuff Tain Shahar, plug in Birmingham. What's a Ciara Smith and shot. Smith that con das on your to shot. Didn't take a das row in and das at Birmingham. She free and gas she shin Hasach. We're on the punt touched it. Kicks here, Pokemon. One of me Tokish in Concha. Vicky Wallhooks in Concha and Team Shug and Fork. Lucas Felisha. Kit hook wall. Vicky. Putting one on your ticket. We can't force a kill. Kicks here. Conchin. Haran spotted of. Scores asking Vicky Wall. Agus Convi Tassel. It ash go under the mean. From Garnish. I do market east. Agus Herikin go Houdini at to east. Brewer kick him off. Luckily after the command Marta Byrne. Agus my ail to Marcus and Inish nach east. Love shall Luckily Boskida Shees. Ashik Marta Byrne. Goldrick. Hannah Hain feckin dún commas teke. Cyril Cúige Mishnach of Locklia. Nor McGee. O'Dowd. O'Connor. Cúige Garrett Sassna. Heatherton. Fatted Ashik O'Connor. Asha Cormant all in Locklia. Agus Data Compassion Host to the love. She fought to Cúige O'Connor East. O'Connor. Haran Sassna. It was a passing love shot. Now even she could look clear to down what. Because around the light you could see Keane. Shane Machine Focky had a Gluggan shot. Right. Hunter Geston job on the man the read swab into. Marie Tiftamach. Took Sheehy. Kerry Cole. Passal Das and shot under the me. Ciara Smith, Asha Cole. Take Birmingham. Birmingham Passion. Cousins was into Sinead Goldrick. Fought and shot Duggan. Will she cost the TV stay? Plus the bull again with Duggan Miali.
Siú Ceann chuir mú ag Condon Mhí. Bhála gur an aistú se leh sin amsú. Agus kick sír Cluiche. Marta Bernie Hain ticht chun cín, ticht go má ceachmhála Éisio Dowd ben na fianna. Agus Sophie McIntosh titan an fell ríist. Hannah Tyrrell Ceann dash Dowd, Mighty Lake control, Dowd fós a gimot, tá Cúige. Agus an uair Cúige ag Tyrrell, Cliath go Dowd. Agus tá na fórne Asher chó scór. Hannah Tyrrell a léargus bhíice is Ross a bhí an na sin. Agus sí Dowd a rún Rossa. Agus an fell fáte Ash ag Cluiche, fáte Ash an troi Annabelle Timothy. Gur fanta a dasog. Agus na chuinú nach raon scóir Cluiche dtí chuúda mai déag. Híomh O'Connor sigus beidir seansa Cluiche holchan cín. Ceann sin beglín scuilte. Sophie McIntosh, Spórt Crócaigh ag Marta Byrne. Cameron Ward, díonta a réitear. Agus níos, chun Mhí gur an léagar ordú. Fell good Ash, fáte Vicky Wall. In Leor Spórt tíomh an Páirc. Ar McGee gur chunne lé, dita go má, tá Duggan tíomh stibe can sí. Pass das Vicky Wall a sin léit ag Abby Shields. Agus míála chun Mhí. Pass Cárthach Vicky Wall, bhí Duggan éilítí stiach bhí Abby Shields. Bhí sin a dúiseacht, agus chunig sin passatíocht. Agus tá chaig din ten le tinúmad. Anuas, sína go le fós fácií sa géad le. Agus hapa go mach beidir chun Mhí antíach man an aonlógar isteach an cín ag le hamach. Seans níor scórnaí fós, Hannah ar níomh headitrin is gig sír seo. Ciamh O'Connor héis teachtar isteach sa glufa. Sí an dáinseacht ar dhearann siad sasna. Dechar na cosantóirí tailíonn faoi sin. Cos céim tóciaice. Stach Joe Tyrrell, I héanagus Katie New. Cosint bháil Katie New an uair seo. Agus clic statatán go Cluiche. Ag ginteach faoin Guinness seo, go muir tíobh líne go Cluiche an réitear go Condon Mhí. Fell fós ag Condon Mhí. It's very red bit all isteach ceapanna cínte go Ceann go Cluiche tán. Sheer Haynes Cluiche, Janan, Cúige chun cíinead, bula siciúil a bheith an thar aon eile. Just Tobin, Goldrick agus Lauren McGee. McGee ag Marta Byrne inis. Cleanish a bheith ggéirbh tóiste. Anú a glug chamá. Fáte ag Donlan Spósa kick. Tar faoi, be sí sin cream a sí fada, tá Cluiche an cín an scór. Agus cé bhfuil gansaí bhí cear ar dríimice scórmán sin. Agus bhfuil be loch banisteach na Mhírá cechann was isteach so na siomí fises gan nuacha second agus muid le fána. Dótíí náid a hocht. Náid a seach le náid a híon chun cín héis céir fiche númed. Well tá na críomhach sin búta as a chéile ag Cluiche. Ní glóí tá sé héis brúsús ar sin. Agus ach second fócaí go bhéon bon an. Joe Vicky Wall to the Gmag Vicky, sin an Cliath le scór. Ceann sin i Joe Duggan fáte ag Condon Mhí, Birmingham, Bert Stephen Mudde. Tinch the mark seachas isteach. Beidir go neighbour se rob. Ash fáda le beag an toin a bloc alíntaach agus achos an dinta Lia Caffrey. Agus léagar dín seo Cluiche. Agus Ciamh O'Connor, she ran the sauce at the glug, Siach a second to Hannah Tyrrell, Laighean.
Ní rud má sin go chunda na mí. Tyrrell Ashton sin fel fáilt Annabel Timothy. Timothy níos take sí caiisi tuairt faoi. Ní rud gís a chóhann trug a bhlá Cliath. Fáilte Derby. Tá Derby sheer. McIntyre. Bhlá Cliath Cúineáil Sheleve. You don't wish a chance. Fáilte Heatherton. Agus an bun an séad til Laighean seo le clufa Ceannais Sínsir Peile na mBan agus well chunda na mí bhí siad náid a seach le náid héan cín héis fehanúmed ach héis an tríchanúmed siad Bhlá Cliath a bhí cúlín amach an cín Laighean seo Bhlá Cliath dóid trí chunda na mí náid a hocht bigí eistring fa chead duine go dár le. Fáilte seag Vicky Wall. Vicky Casa a gitóg agus Vicky ráchud Harn Sasnan. Féilte go deasach fáil Farrelly. Ó slash céim deasach Farrelly tá Spórt an seoig chun na mí bheith se mar scór ionta fórne agus tá seo an scór a fad. Ag an tainháil leis. Leis fáilte Ciara Smith. Agus bhfuil sin na fachtaí bhí an na postí tá an bhirrta go gibh chunta mai Hannah bhfuil kick siar grúteach níl tá faoire. Agus tá riil na buntaiste Hannah ach ní heastan sé. Agus well, maidí nó an silbh fád le Hannah Tyrrell Asig O'Connor inis. Clíomh O'Connor tá ciún go dtí seach dín sí ciún inis. Fáilte Tyrrell bhfuil coolla Bhlá Cliath tá Hannah Tyrrell agus Bhlá Cliath agus déiteach an passion hos tí na lábh sí fáilte Clíomh O'Connor díist. O'Connor Harn Sasnan díist. Hannah Tyrrell ceann dash O'Dowd maidí le control O'Dowd fósa gimot tá coolla agus an uair seach an uair glug chamá. Fáilte ní Donlan Spósa kick tar faoi be sí sin cream sí fada tá Bhlá Cliath an cín an scór.
This is National Bike Week and Dublin Climate Action Week and a graphic on your screen now. I want to thank everybody who cycled to the match today for National Bike Week in Crócaigh. Taking part in our half-time exhibition case, we're going to see what the fair teams from League, from Ceannais, and from Dublin, from Leinster. This children an opportunity to participate here during the rest of life. It's a great day for them. We hope it will motivate them to continue playing with their schools and clubs and hopefully join here like many of the senior ladies have done starting off their careers here at other Leinster venues during the championships. For those really veterans dominating with Dublin, she was trained by David Goff as part of the Dublin Pride University from the League program. The size of 86. The opportunity to watch it on a day to their 50th location. The lead children were Sarah Barnes, Eva May Carpenter, Rebecca Clown, Portia Cullen, Matthew Gannon, Andy Winner, Darcy O'Reilly, Leah Shields, Amy Farley, and the evening Breathnach. And the Manchester United were Freedom Brew, Domhnaigh and Cluiche. We have Eva Craobh from Dublin. Station again, the goal of the project, and the Laighean that is that the men currently in on the unique Manchester and Domhnaigh and Páirc. On many games like the Drawers Cup and the Darwin and the win, Hollywood and everybody for this demonstrated opportunity to children and a wonderful opportunity.
Cúlín bháin leama. Fecim go bhfuil áú ar a leid dinta ag Cléach sa dáir leis an fecim Kate Sullivan. As cumníomh Sylvester in réile taithí fecim Carla Roma chamán. Agus cíntemuid Kate éis an fác ágal go Cléach. Bhí chundan na mí náid a seachla náid a híon chun cín ag tréimh seáin. Cléach leis na cúilte ó Hannah Tyrrell agus Ceannais éidir seo Dowd. Agus bhfuil tabla le duine chundan na mí ríist. Agus Cléach gimmert leis an gí sa dáir le. Agus breann sem runsa béidir go brí Annabel Timothy tá hééis an fáca ágal. Agus Salína Lontas an isig Cléach. Kate Sullivan, Cárthach agus Hannah Tyrrell. Chloe Derby mar sin his fáca ágal. Agus Annabel Timothy tá mar sin. Cárthach agus Kate Sullivan takeísteach. Sinead Golder takeísteach a géide. Tá fudan Cléach fáilní sláidre. Bhfuil flag ag imnúir na mí. Lá géireacht an Tom Sinead níomh grúlaí. Agus isteach i dro Sullivan. Imnúir le neart luas ach tenta go máid gáine Sheridan. Sheridan bhfuil síos go deas agus seach fáil gúlbáide. Agus go seiceal bula mór go an bhí go géilte na bháthúil sin. Agus Katie New is cumann rátó. Katie eile Birmingham an uirse leis fáil New. Ruglaí slash game deas ag níomh le spás go leach benna níomh ar Hannah Tyrrell an uirsin. Siar cosint ach aidíle chun na mí. Carla Keeley tíbh stide. Tainted siad na lábha. So Kerry Cole. Kerry Cole agus Jess Tobin gíomh chuinaltíomh mó. Cole. Is fin Keeley agus machfad le an bún traclan. Agus an bhí is chuinal sibh beise ís tucad an bhí gimmert gúine na Cúige sin. Níl se anna láidir ach tá se súntas as glufa seo. Kiefer Smith. Fáte ge me Duggan chug an insgur fáte ge onnimmert ach chéidir cín on a kick in the sira. Lábhar íst. Cléach cosint an dáthíomh. Go ríis an mula stúir sin. Fáte ag níomh íst, Geiril díomh stite ag deas go glúlaí a seanta tir thula chun na mí agus tá sí fáte á thula ar fád. Agus bhfuil tá réitir bhfuil isteach a caint. Is sin muir cúl, níos a go díadach céim fá. Ach tá cúl, bhfuil tá leita cúl fáte. Ag níomh glúlaí cúlíntach agus bhí sé sin tastal. Dín san go díadach céim fá bhfuil tá réitir isteach í bach, chun sé sástróideach. Sin freagra ítach ag an bhí agus Abby Shield builte go chéadúr. Agus inis an bhí imi leis an cín a bhá chúlín sin. Agus bhí siad an tóiste an áideach an tam sin ach an slash game. Gimreoir lehoch sa chlár an bhí agus an sin an Cléach. Ní bhhaas a slash game manúna Cléach head. Seachtó Cárthach cosint sí go deas Cárthach tá dáintear ban le seo. Cárthach fáil le Headington ag Hannah Tyrrell. Headington ríist bhfuil scóir eise Cléach tá agus Kate scóir an lé. Ag lán tosach Cléach. Agus an dar na leidí go aon chóirí nóháin. Na mína seo gear deachar chuil fád a gúine na Cúige. Agus Murray tá Monica McGurk. As na himnar ionad ag an bhí don in cúlbáid na mí na bhúsin na rá. Riomh na héidir sin. Cúint sin amach an óháin Sheridan tá leor spás tíb sin ardan í hísóg. Keir Smith a casa. Fáte Vicky Wall inis. Imnar tíbh stite ag deas ag Vicky spás a chothú. Which an creachtú na scór. Fáte leis ag Duggan. Agus Duggan go hard a Haran Trasnon. Agus heapin Kerry Cole í hain gurtín seo. Chaimime Duggan le cúlín deas tíb mícheart gon deasóg. Agus bise Ellis nimmert. Greitio bhfuil tasna caiinteas na múir tíbhlíne.
to make Carthach shot. I'm going to kind of rate your Chama. Dáir in the full score ní le heisi chéad dáir in the full score ní sa dáir le shot. Sans tú a balú isteach an shot. Agus Croke séide ag bhfuil níos mó glas go dtí seán. Ní don bheith muid mór as blog lia. Tú cinneart. Hans Corden shot Peil slú bra as chun na mí. Tú takeíoch go dáir nach cén til a rínta blianta an takeíocht a chugan for pen na man. Bhí rás a rínta blianta. Blog lia. Ar an sí. An Mhí fan a Craobh O'Connor in each George she tasna Zachar Green chun agus an Clonchin isteach is O'Sullivan agus O'Sullivan isteach John Chrúil agus hard tasna score ní tiach go tub agus go tríon sa dáir le seo agus go dash go cúlí na máin ríist Cymach Dasig Murray and Thompson Machen Spórt on Birmingham, Ashley Hoffman Keane, Snev, Lead East, Gallagher Holland, Stafford O'Clahy New, it's Joe Megantine, it's Machfada Ora Sheehy. It's a convigo, Cash of a toast to Martin Riche loads it. Spórt Cúige Das to Heinig. Thompson agus Mhí ríist tí na lábha try Even Cleary Tintin Shear Hogan Keane Emma Duggan Slaunin si agus Titan si Planta Suas ríist acu agus Carla Keeley Amike bhil siar fád fáil Katie New agus go sé stasa láir ríist agus tosas ríist agus go leor spás try i gcóir le Sheehy It's fucking Dublin for Áth Cliath, Kate Sullivan agus Cárthach. You know, and Shelva she fought to Katie New will. Some picks a dream. And Sophie McIntyre right to Rocha Ferrelze. And there's Craobh O'Connor here in the Laighean go down. And finish basically with Áth Cliath. And An Mhí free through. Maker Bruce Susan Thompson or Grace Costa to Kudasike. Ross is Holly Ross and Groot take on your Sheridan. It was actually Shelva Ella Groot set at An Mhí. Keir Smith to give it to House because he shot. Elach Emma Duggan, Tíbhir Stigalina let Carth Cúige. Áth Cliath is in Shelva called Saku. Drop fast love and ready to Rogatanu sheer love. You've heard the fin. Leishan pass the sore Iriva Lantasus Egg Aisho Dowd foot and cool chin Sigade like a block here actually Laura McGee Glorio Spórt so don't check back shot the Cárthach Road TV Schlidde McGee force a gimot oh we hit me egg the doctor chin Agus hit shade your horse stool Agus Laura McGee fin Yumacamake Agus Peter much the Cárthach tur free e hain you're on the she captain road because no she passed love with Cárthach Cárthach booking Tivella Berchlon with it it's Minner of Áth Cliath give it through the shot in it and do funny Ceannais Sorbinchin that's all in the douchekert Monday Áth Cliath Ceannais Ceannais Bert's going to hit him free heel it Martha Byrne Gearan Fella Ardu and gets Caffer Staffen fell Keeley into the Gaman Chimmer Chiappa Gama Peter Chancey saw Martha Byrne Vicky Wall and Niamh Heather from Vesson. Vicky to the Gaman. Tahi AFLW in Chineke. And Sheehy. And Duggan Nish. Cúige Club Shini Katie Birmingham. She's different in how she's staff. It's kicks here like good set. Come to me. Fanach and Coolin Shipping Keen. Hishin Coolchin to door that. Duggan Marshin, start like Vicky Wall.
So Smith, ach, tá sé sin mí mú ar Ciara Smith. Sin nílumed Catty Storla. Bhí blá Cliath Cúige an cíine le hama, an is siad an bhí tá Cúige an cíine. O'Connor dís tiat down ar an fella ficus suas. Cyn mar sais nasc sydd fy sio. Fi Rúig, Vicky Wall. Agus tenta gymar Vicky Wall. Vicky Wall cwrtwn fel. Agus i ceart fad ag Reitzor. Ni'r Clive O'Connor fel ar fad a Vicky Wall. Agus bysio sŵnt ys o'ch yn siwgyd ys fel nhw mewn diarnach chwn An Mhí. I uffa sydd momentio bo'n slwa. Maidin low score yn i amsiw. Vicky Cian glod se. All ne'r fad Emma Duggan. Emma Casa, agus me sí Sharon Sasnan. Well, Vicky Wall agus Emma Duggan le chéile. Ar ása fad an ilin Cárthach Vicky ar an Eurods. Agus a stach fad le Emma agus well, ní rain. Domhnaigh ceatú faoi agus an Cian Sharon Sasnan. Clígus Lauren McGee, Ciara. It's a whole chunk of luck. Leinster United scores a good pay to Starla. Ceannais should hate that Anna Lodger. Keen to kicks here in Trinnig. Donlan to Cluiche Mar. Immer to take a shove a counter to hold Port to Bullet for Hela. Orange Sheridan, An Mhí, Evian. She goes Casas. The Croke kill with Hodda Hank Stap Lodger. Vertical Giran fell all snare. If you reel the bunters take Block Cliath Ma. It's a couple of dishes in Immer to just glove it. Shares and band Meal. See Suas. If you bullish and Lords Igama. Carlo Hopkins and Cian Shaw be Shishi Carol Garden. Yak with Warren to Hank Stachik the Hammer. Kate Sullivan a cooling das. The Shelver one of Carlo Rogadisha. Singer of Goffey, Hinkorty. Mission Aru, Goffey Captain. Thought and Shell of Nick Goffey. Carlo. It's an Osnach Lens boss. Fought to Asher Kit to she free. My left, your hook sheet. Concha legs and Shell of Colte. Agus Nishon V. Domhnaigh free Rú Carlo and then in a vertical Sinead Chéile agus sí Domhnaigh Blá Cliath a card leis a fórcágal Blá Cliath tuisteach ceapan níomh Crowley in le bhí ar áspéide le Hábhlíon ar méid an taithí Breathnach sé sin isteach san lína lántas achta mai cínte a lína lán chúgam leis go Make him hit him or dig because he may blicious nimmerts. Fosig Sheridan, he should go to come second and take Yekahin. Spórt Holcomb Keen or Hannah Tyrrell. Tyrrell is in the Gamach and Rachel Rugger kicks here. And it's Token Viashin. Well, Hannah Tyrrell, Nietzsche sausage Gidishin. Never fears Hannah Tyrrell, we love is good at Valusa Dicket. Neve Crowley Takishtach. Coming the Fingalian, Ceannais swords and Laighean. Shall Bandún Bóine. Emma Duggan and Cian Shaw. An Mhí and Lodid. Also was a Tráchtaire shot. And Rugger Shadeg. And An Mhí you could see Keen. He do left fada. Emma Bulla, agus Emma Harn Sasson, Shin score more. See Keen as a Chéile fought to Emma Duggan. Cian Shaw kicks here. Cian Killen of Gluffe, Martin Shahish. An Mhí could see Keen when Keen it is. Mark along the Páirc Chéile. Get to go on, Cúige O'Connor. O'Connor. It also fought she Keen to get up with him at Stach Joe Carlo. Kate Lynch is in a keen set now Russia agus Robert Murray Tietmach on Ada each give it Sonia Chin
agus dinta go maith chun na mí óg siad chance. Taidí lóg is orla síhí. Tintí siar. Agus seo chun Sarah Sarah agus sé hís riachta daid ní bhfuair sin fel fós. Beidir gríochta sí leis, mar sí fáte gimar dogan. Seachas ó Vicky. Vicky nis agus brú áf cuilte ó Jess Tobin. Vicky gáil tíbiste. Fós gimachta Vicky Wall. Agus an scór ag Vicky Wall. Agus is blála lo takeachta na mí a sin. Agus tá chunda na mí éis scór na Bhlach Cliath agards. Agus i mí písa eilech an cín. Met suir se cúna hop cúlan slúis sin teisteach as chun na míon tamar fad. Ifins Vicky Nírod dúsí chuilena san slua fuinne bhain is eisiú silbh tá sé se punta deach go Bhlach Cliath. Fáirtear eise gé mar dogan a bhfuil a kick sír aice. Agus Lara McGeamy hása sé gan sin tuciscupí dogan fáte chunda na mí. Agus bhfuil tá paiste má imar an seo acu. Réitir samalach an uair sin fáte gimar Emma. Tó Vicky ríis mí steach mar lán tosach sleánaín Vicky. Níor puci súsa cé tá dontar ban le seo bhfuil cúlín acu. Ní dólam go bhfuil an ceantin ar an sasan Kerry Cole a bhí an fiad. Ach tá chun na mí hís. Níor chuir steach Vicky Wall mar lán tosach agus tá sí clothú seansnaí de héin agus gé mar eile. Agus bhfuil tá Cluiche Zaparíist ag Bhlach Cliath. Snéad Goldrick agus steach mar onadí le hama. Denúmad ó fu Bhlach Cliath ein scór. Fuisiad paiste másador sa géad le chéachtar le scórnaí me Cárthach Craobh O'Connor ó an cín líar a coilteacha. Agus ceapan cinnig ceart go réit bhí O'Connor beidir cuirtú kick sír. Cliath cuirtú scór ní bhuair sé dé. Denúmad a fuisiad scór agus chunda na mí gimar te sa fad. Agus chathrá haran tá cartainta Cúige nua catsa siad an idir sáir seachas beidir chúdnú met sin a fu Bhlach Cliath na cún. Agus be lech bansteach na mí sémar cormac gan an sásta ach an féidir ó an clufa chríochtú fáte i Carla Keely. Mary Kate Lynch is coming from Saura. An sin hold sásta go le síhí chu sí lábhar hús lábhar chluigeann second go sí. Tá sí go tíad na bróge. Agus a híomh na lábhar deise go nimar te fad mar sin. Bhlach Cliath mi siad chuúda mai déag sa géad le gan scór, dinú mai sa dár le gan scórach. Tá siad fós a glufa. Agus sin tosaí ataú. Sin ceann acu Kate Sullivan. Sullivan ceann Dawn Shearach. Tá níomh heidir trín still é hain, úr sin an cúláil. Sábháil dita Grabban Murray. Agus bhfuil bhí ban Bhlach Cliath still é hain. Agus ó dáid ríist bhí an hapin. Agus béint go ceart chun timpeall ar a gúlbáire. Ach ceachar roiide le ó dáid bhí still é hain an chun dáróir. Ach ní roiid le nuair se cléochtnú agus onadí chun na mí. Cole Troy teisteach. An áth Ciara Smith hí Smith ar ás sa géad lei sin as bhí tuirse an sean ten seo. Go bhfuil fid sí eile Miles fáil fiú réad chomá. Ach seansaigh ó dáid an sin go chúlach Robin Murray. Has a cool, has a score Bhlach Cliath, which is 90th in a rookie to kick Cúige Commentator. The substitution is 23 is Anna She Ella Miles oisteach agus ní Cole Troy Contra fáte ag Bhlach Cliath agus an pulsa TV na Kate Sullivan fáte Kate pass rís láh seo a scíide síos ach kick sír ag Bhlach Cliath agus cáin éasca go má dhearrá de Hannah Tyrrell. Ní bhuair siad aon scór for Kate Sullivan scór i séanam agus sa dár le agus bearnaí róáda within the scoring of Bhlach Cliath. Paul Casey roll up Bruce Susa to kick him off shot.
Country Pulse, Commentator, and the Verna Lighty, and you'll all see keen, you'll all cool. As I remember the look of Lucky at the Mutish, Ekel Gulchanan, Shansney, Hoop, Lockley, a Bruce Susanish. Can roll your MES to Inner Semesh Bertzik, An Mhí, Mighty Low, Fada, and from Nature on the position, so Fada. And I guess kicks here, Bogaman, Ishik Lockley. And Cheshire Bruce Sus, the Emery, Lucky, Bruce Sus or Fad. Sure, Tussie, An Mhí, Low Pain, Row Yorgus, Shantanishik, Hannah Canan for a clone score. Tyrrell, Ashen Zintica, Merchant of Bradlasul, all Houdin in California. Buckley at East, Bruce Lewis. Kira, 5 in the Hohoka, Imnor, Amigas, Zachary Crew, Boiling Country, Putzmach, Tráchtaire, Pernier, Neal. Fáilte Jess Tobin, the Vlog Clear, and gets kicks here, Fáilte Tobin. So took you from Keane. Drop here, drop kick him off. He's drop kicks here and Trinnigus. It's either for Steph Love ban the me. He wall, interesting in Laighean. Cash in the feather load, you more rope from Keane Station to see sheer. I'll take Megan Tyne and shot. Just time to give Shell of a fat safe should go. An Mhí, Sarah Wall, near the 4th ticket. Damu, Miera, Sarah Rator. She staff, Cúige is Doncher, Bun and Trummer, Tatsur, and should have Pappage here, plugging Kate Sullivan. 4th ticket, Tyrrell. Hannah Cossa, Kunturts, August score. Hannah Tyrrell. August Coolino on, C. Keane. Ron Newman, 4th ticket, Hannah Tyrrell. And is this, not Coolino on Reese. Machty session Chinnick, An Mhí. Scoring initial task Imran An Mhí, Ishki Vloglia, see Keen after Sakela. Airtime of Fosse, number 8, Fosse number 10. Louis all clear called to get. Tasha Schneek Goldrick and Zifrith into Goldrick going, she starts to cliff a shot. He won Tahiach and Cliiche the one in late. Clear also to score for California, a whole score, no base in smooth. August kicks here, Grutze, to my happy will, August Tom, August he kicked California, whole score his shot. There's one of the Pashty Lords who meet to Glock, the should have the score only. It's Carl Rowe hooks in contract, Haven of a Clay, Jatasok. Ceart go chuir sin na fórne an chó scór agus déanam a fápaí a sin tinta Carla. Ceannais mar sin an eisiau Lockley in na fórne gobar chub Domhnaigh sin Cúige cína dóiag sin Cúige. Cluiche go mí lína tíad a chub lána Páirc gur Ceannais am siú tá open sin ach daile lo. An Mhí Curtu Shell of Curtu score. And Sheridan Le Shell of a kit. Vicky Wallish, Curtu and fell fought take Vicky. Duggan TV Stidze. Vicky Fosse came up, fought and shot. Birmingham. Stachig Emma Duggan, Glamu. Lord and Chinner Emma Duggan, and fell for Tarash of Locklear. And there's Emma Duggan, 4 seasons, Jimmy and Glamour and Lord. And a bit of Bishop Ellis and Emerton shot. And was Ishka said Shlaka Tuvgus Gussain and Jomar Tasha Anan Merev, he said Bark.
Níú men agus ní second dig fós number 10. Mítir sás go le Cearc leor. McKee mar sin go Cluiche. Bulle siúil an chun bhí maith le Cluiche Hulchan Keane, Craobh O'Connor. Row ó Asher O'Connor. O'Connor breanú contarteach. Níorchin catse os Córacha agus fartadashing an bhí. Ní sé féidir fagr ála seo. Since go féidir sé nach leanta na mí chostal. We've got to be for an Cúige two sandar le seo. Agus when bhí block Cluiche stinne med dem gan score. Dinne mod for Vicky Wall and scored Jonach go chunda na mí. Fés le Ceannais lol. Fáte Vicky. Oh, will it in the score? I'm sure shot. Martin run na to Vicky na na agus bulle láidir. Vertical pull it zo chéile hí líra Ceannais an tamsin. So really show doubt tan go block Cluiche Keane sa Vicky Wall tan go chunda na mí. It's a vertical bull free chéile sin. Thomas give me a vertical Cearc leor. Vicky Wall, Cearc leor chiappin. She sees Véitir stach canis de muir Cúige le Leinster met chonig siatin. The nimnary block Cluiche save source. It's on the ekel and sugar block Cluiche. It's pretty logical. Hardly near it. So who's on every solo so squeal to Vicky Wall. Vertical force to fall Cluiche. Nuair man agus second dig foci. Go score an seo. As well, vertical in the shasta fiade. One the starty. Bulle crew a lot it. Keane to will hero your fad Cearc leor. Clean shell of egg block Cluiche. Richard bit raw. Can't Vicky Wall and shot. There's a shutter kick in the Cúige capin. Now Himmery Cearc leor. Fogachek William Fellig Lar McGee. Essentially Joe just Tobin. Go from Avek Lar McGee. Hulchan Keane and Condon Meek with the kicks here. He fought to go. Agus éach chance van shot can we mal lower will skippy Canchin ord is Rossatong Vicky Wall Fáte Vicky Wall will clear kicks here Fáte get knee take a score on nach Lar McGee Hugwehen kicks here and Shane Cousins so take a condemnation cool no cooling you wish a thought the fiade Hans machen isle even a block here Schacht nu met Cluiche foci Card Roma for the Craobh O'Connor. He was a Mitchell Lewis second Tom or for the Grima Chulata Carla Keeling Yoily Lane pass Crean Stefan O'Sullivan Spórt Salor Niamh Heatherton Acosta Cooling Niamh Heatherton agus block Cluiche Amy Keane going Chéadú le hamo Cú Keane as Cosadacha agus well bhí lehan to Chúl Chineke after block Cluiche Keane, Gerard Fox-Dash coming to me. Carla Keeley, Fivru. Fella Mary-Kate Lynch. Tahi Mary-Kate Lynch taking she will arm force coming to me. One of the others just reached that good combination Megan Collins. She Robin Murray. She saw Valine Tutti's Tushke. She bad for the cool. Dogan-ish. Domhnaigh status over Vicky Wall. Vicky Castle love a Clay. Vicky Fosa came up Clay, which is on the phone for a whole score. And Canchin. Emir Yesh. Yesh and Thompson Vicky Wall.
Agus ifir Cúige, Kerry Colt, fágan na Páirc. Agus Megan Collins, Siasteach. Faced by number 17, Megan Collins. Tom Hall-Velton shot. Sé fiche Fácaigh. Cliath dóid éis an séideag an bhí hína dóigh sin Cúige. Agus a bhfuil chundé Cliath an grím a chuineáil. Mar bhí cáint sin geor cap mise. Agus éis go romsús an shot, smas go Tráchtaire eiceáil. Chuil cáint go sin a gcuine na bhí níos túisce, fáteag Marta Byrne. Nach chuil Craobh, Láin Grúte ag Condamí an bblion 2000. Bhí sé a gríomh idir bhach le rion twa blianta. Fáteag íst ag Cliath in na buntaiste. Agus íst céile Sné Goldrick. Agus Carol Rowe ag tíocht amach. Cáint gear for the Kid Sullivan. Sullivan a titim. Carol Rowe, vertig bainsteach ag de hama. Slánim Marta Byrne an Urcha with Sheriff Codsa Kenyil, Fáteag Ashaket, agus kicks here for Cúige Marta Byrne. Agus Céigh piece of amach, leis an nísin, zéitach hana túr an cáint chuir an tasán. Agus bí chéadúr, Cliath chur ráchúil an cín. Tín si geor. Ashaket. Cliath nús an all. Carol Rowe. Stopping Jinnig. Sarah Wall. Rowe ríis go push game Tokyo Carol Rowe. With a shell of 4 second tá. Goldrick go clean with. Which should near Crowley. Cliath nús an all ríis. Grúte de Cliath ag Condamí. Sné Goldrick. Fer cross at Dasso, gas an dinte Goldrick, which is ráchúil chuin na fáinne, tá sí go divan. An score ag Sné Goldrick. As well in Siúcán, as a chéile, fáte ag Cliath. Agus ní wood Condamí ein score on Cárthach will see Numed. Agus an Sheriff Páirc go bríist. Keith O'Connor. Agus fecin Cliath is nach ránach in chéanú a Fácaigh. Agus mar Harlanis go méid mar cool tastal ó Condamí. Sheriff a tastal over dús. An Mhí, ní lent outfí na himnaí mór go Cliath amín se Crowley, Rowe, Sullivan, Goldrick. Éis sifrt díana. Sinead bhealach fan na scóraí hana Tyrrell. Marta Byrne, Carol Rowe, Spórt Cóithí de hain, le tí cín a churatru, bagus tá sé sin fáte. Agus nis cathal cínte chun na mí cúlá. Nur want Sussy Jacob, leis an Shellball ag Camach a dús. Ní siad a fannach bliana chun mí le Craobh line a rutal. Ní siad rinne seachtain agus a plant mí Connacht a gúis le géireann bunt sin á níor se ag éan an Henry. Bhí Kildaris a Craobh mlíana chama. Cliath, Champagny, och cín déag a cuair fad. Mínis agus gána go le Fácaigh. Tá sé Rosatóir a chúl beag gnéibh se go le cínt. Sheehy. So Collins. An Hagan TV-ne. Tá cúna tasta wathe. Fáte for Yedek, Sarah Wall. In Murray submission is Cliath C. Sheeran sin fáte Katie Birmingham. Agus in Murray fad Cliath in na Laighean. A hána an fósaigh chun mí taking to sin. Murray, sponsoring between now and Keens, but for Shahanahin. Ashin Tintig Murray, to take a task to get, she runs not Lane, the Murray, Andy Glass. Hero called to get fought to Ashin Carol. Don't share by the shot. August Caha on your shirt and Carol Harn Shear. There's a ritual kind of Carol.
Cárthach to Cárthach. Agus chorus in air, ag Cluiche. Agus bédig a sin will a níú contaig, ag Cluiche. Agus sé doád chun cín in hen fórneile Laighean dóig I bhaile ní chun na mí ar cad, loch garman a cad agus chun in hirhí ar dó. Ach nuach a second, í le dinnig Cluiche an sellh a chuneal. Agus cos Laighean. Wall again, Shelval Ash, Nuri, and the Laighean chun na mí ní leor sin cos a cúsósan seo. Ní a Caffrey Abbey Shields cynne siatain in fel. Ní sé Abbey Shields ceann glót til a cúis na bróge. Agus blá Clianis le Spórt an tíbhile bégan go an bhí cúsós. Carla Road tíbhiste. Anna Tyrrell tíbhiste de sin ach ní hastín siad astín. Ceann sin mú. Nis béit mar seans muna le ag an bhí. Rebecca McDonald tiataisteach. And not Sophie McIntyre. Tá cearchan tí second fácaí. Paul Casey ar fellador Cluiche ar óla Jess Tobin ol sheer. Mar caitheann bhí cúlál. Dóig le hína dóig. Níl georg fáit an tam seo. A Katie New. Ní sé féile bhil tíbhile go fáit Ash Carla Road East. Diffit a dintacha fáit a Craobh O'Connor an pass tíbhiste. Sullivan agus scór agus an scór Ceannais ag Sullivan agus Kate Sullivan ag Keensú. Go mé bua uair amháin eile ag Cluiche. Well bhín open a gap dintacha an bhí sé de aus a fad ag tús a chluifiach. An páiste sin ón Cárthach a séú numed Catínis ní bhúd chunta na mí éon scór. Second tee gimocht. Canchin Harplugan imróí na mí. Nach sé Gabby Shields a siachta se agus ag Cluiche chiachtas an lá agus ag clufa grúta cup. Agus Gabby Shields agus Vicky Wall a cara chéirigh tíad a chlufa achta se grúta ag Cluiche. Agus siad na championí go níú úr dégar fad. Be chunta na mí go láidir a Breathnach an yeah Jofi sin. Half siad. Cluiche banrianna chun go láin úr amháin eile. It's a different the ring that chunta the anchor staff siad. Snéad Goldrick staff is fiche numed. Sin ag leham a Carla Road, Kate Sullivan. Níomh cowliúch sin staff. Bhí sé different Fiachtan siad go láidir ó fud Anna Tyrrell an Cluiche is ceap a sé numed. Ní gín as a chéile. Agus well bé. Neart ábhar dócha sé chudad na mí as a duspontas. Bhí sé ar aus sa géile náid a seachlan náid a híon chun cín. Fuirsead an cúil ag tús a dáirle. Ach tacar Cluiche i bhfuil a good line. Agus na honnan dia bishit simulta Sean Ennis roundí vid síocha mé síise ná teatrás beidir go bhlach go chun na mí an ar seachtas í nachhfuil ar fáil. Agus gortú cruúsíad crásta sin. Nach Cluiche na championí agus na himróí Craobh a chéile neart amra ana na himróí seir fáidir a chéile donóí. Gurney Croke O'Connor Cup agus léide chumá. Agus an na clufií bhí idir atrib le rion twáblianta. Nach Cluiche agus iad sin a bhéis a fáil an currn fí numed na ró. Agus Carla Road. Fachmal wude a siúla Joe áir den íogan. Le sé sé súil nach an chéidir a sí. Éimeoirí óga maithe chumá ag Cluiche an trúna seo. Ní mar sé díocha bra ar léite Anna Tyrrell. Sophie McIntyre for a lift na himra. Bhí sé aus a fad. Ben Sarshalí Leocon. Banisteachta na mí istin sin na cant. Sé mar Cormac Connish na himra. Tá mai cínta me sé róla look. Bhí ní sár, bhí tuspad as bhaid ní sár na bhí sé géadbáilta gunna Cluiche. Ní roiad a linn.
ach Saoirse dóigh na cluichí cáile ach sní Cárthach mar sin agus Craobh Leinhean grútsa ag Bhlá Cliath agus captain Bhlá Cliath sní Cárthach agus is sé fáil an dúis. Agus imreoirí Bhlá Cliath is sé tíochtach fadais ardan í ógán. An Cruise orthe ag TG Cad. Cáile bóca Ceannais Uío Cúige chonachtainne signáta dearnach cáile. Ach pe muid súil leis na cluichí móra atá amachrún gríomh TG Cad na mBan sa 16 tá tacht chun cín. Ach Bhlá Cliath na Championí agus scarhain is go bhí Cárthach I think stop run deep when you see different for Dornas cooling Dublin. And gets finished session different. And the second championship in Corn Das face fall. We're one in it and Cárthach ní hain chéadúra. Í luch a bhí ag captain bhí Bhlá Cliath a Sinead Ahern. Job man didn't take right to through the shot. Basically it's a task. There's always someone that we disagree with you, but well done to you as well. And I just ask people that we actually do take a second before we criticise our referees because they're an integral part of our games. That's not that. We've moved Cárthach fall Cárthach. Because the Cúige going over the gentle shot. Corrigan and Cárthach on the map of the line. So to me, congratulations on an excellent exhibition of football, and I wish you well in TG Cárthach Ireland series. Now just present the cup to Cárthach. National Arts for Corrigan, after the line, Brunna Corrin Cárthach captain Bhlá Cliath, agus Jude Bhlá Cliath na Championí. Uair 1-0 an níú ceann déag as a chéile. Rí siad an ceann mór faoi na bliana feice Berlin ach Championí Line uair 1-0. Thank you.
Marshall Cockteam Poker Flocklia and scored down with a Ceannais line the Bellamon. Flocklia, don't see it. An Mhí in the doyle. Fátan seoigh Vicky Wall. Vicky Cossa a Gitog agus Vicky Rochod Harn Sasnon. Féidir go deasach fáil Farrelly. Ó slash came deasach Farrelly tá Spórt an seoigh chun An Mhí bheith se mar scór ionta fórne agus tá seo an scór fad. Ag an tain hall leis. Leis fáta Ciara Smith. Agus bhfuil sin na fachtaí bhí stig an na postí tá an bhirrta go gibh chunta mai Hannah bhfuil kick siar grúteach Níl tá fiire. Agus tá rion na buntaiste Hannah ach ní heastan sé. Agus well, maidí nó an silbh fád le Hannah Tyrrell Asig O'Connor inis. Cíomh O'Connor tá ciún go dtí seach dín sin ciún inis. Fáte Tyrrell bhfuil cúla Blá Cliath tá Hannah Tyrrell agus Blá Cliath agus déiteach an passion tí na lábhah sí fáte Cíomh O'Connor díist. O'Connor Harn Sasnon díist. Hannah Tyrrell ceann dash do O'Dowd maidí le control O'Dowd fósa gimot tá cúla agus an uair seach an uair clog chomá. Fáte Nick Donlan Spórt kick tar faoi beisi sin cream sí fada tá Blá Cliath an cín an scór. Fáte níomh díist Gerald Díbiste tá go deas go glúlaí a Chatteter thula chun An Mhí agus tá sí fáte ag Hannah Tyrrell. Heather Tríist will score Asig Blá Cliath tá agus Kate scored on late. Key Spórt a cóh which is not clear to the score. Fáte Asig Emma Duggan. Agus Duggan go hard a Harn Sasnon. Fáte Emma Duggan. Emma Cossa agus me sí Harn Sasnon. Well, Vicky Wall agus Emma Duggan le chéile agus brú off currente ó just Tobin. Vicky will tíbiste fós gimot a Vicky Wall agus an score ag Vicky Wall. Carla Keeling, Yoily Lane, pass Crean, Stefan O'Sullivan, Spórt Salor, Niamh Heatherton a Cossa, Cooling, Niamh Heatherton. Snake Goldrick, Gur Cossa a Dasso, Gashin Dinta Goldrick, which is Rocholi in the Fornia, Toshi, good Divin, and score. After Byrne, Carla Rowe, Spórt Corey Dehane, let Seat Keane a Faratro, Bogus Tosh, Ashin Fáte. Fáte Ash, Carla Rowe East, Diffit a Dinta Fáte Cíomh O'Connor, and pass Díbiste. Sullivan agus score agus an score Ceannais ag Sullivan 1-0 an níú ceann déag as a chéile. We shouldn't come more for the end of the Berlin. Champagne line 1-0.